Basketball Association of West Coast Hills hakakat kendai trik jong uyayong ara ja R4R ringkat ke jenga trelang bat ke office jong ke district sport officer Megalia Basketball Association lembat ke Shillong Labet kala play pyrda ye ke lympung jong ke first inter school basketball tournament Madan basketball New Nongstoin. Hakane ke lympung kila don kum Henry ligi kin hon baper bagan top ye san team nakaliang jong ke Shinrang but Henry team nakaliang jong ki kinthei. Hakane ngis dang lai don lang da ke kongsan kong balerinas im DSO Nongstoin lembat ki wedi ki riu paukman ki dong ilam ka association ki nong hikai bat ki khina school nakaliang jong ka kongsan haba play ye kan de limpung kala ai ku play kitbok shabaro ki nong ishim benta kumjoru nakaliang jong ka basketball association of West Coast Hills hakane ngi kala pen ku burom kerpang yo ba Alfred Mawphor ubadi first national referee B panel na West Coast Hill district. Kanda kijing play kalat kalimti yang ibat session bangin yo banya sedang yang gini ki sports activities kijongi hadian bangila du no la kumba arsenem ti man ko jo poru ngai play ya basketball association of West Coast Hills district kabala shim ya kijing kitkia ya kaban penlong ya kanika first inter school basketball tournament bat kum juru kabala diang subhai nga mangina don lang hari kapor i kumbang legitimate ba ka sports and games kalong kabadon kam ha hani way but nangit ba long baka sports and games kidi ban shim ba kalong ka kanirap yangi hakaba nila ban trei ban kta ramidon ya gamet kaphat ka bakot ka bakya bat kumjuru mangidon ya gamet kaphat ka biang bat kumjuru ka yarap yangi hakaba nginla ban ya lang bat ka yarap ru yangi bangan penklan ya ka jabien ka jumut ka jing bakhat ka jungi bat kumbagi long hagi digi port ka menta iba ka don ka education ka long incomplete without the involvement of sports and games. Ti kumjurung isung thu ba ka sports and games but education ki bani ya nang ti ni dei bang don nga kentu piwe bang di ban don ya ka jing ya proper balance la ni ka jing proper balance hapdeng ka education ani ka academic sofi but ka sports đây tang bapin ya le kai le ni om dei tang bapin pulut por tang ka jing pulie koi ai bakini artli kini ya lang bapi ngai skam ba ki kini ki pa jong firu kenom khang hiru ya pi bapin ya le kai le pinang ban bati ya ka por ni da pinang ban ya lang la ni ban bati ya ka por ka ju ka por bapin ya le kai bat kum juru ba pin krekot ngai skam ba kiru kin encourage pi la ni kiru kin pen shlor ya pi haba pin ya le kai bat kum juru ba pin tip ya gejing puli ka jong pi ti ha kini ka por na session pat ngai ku play ya ka basketball association West Coast Hills bat ngakin turu ba kanang trei khamha ban penkiu ya kini gejing le kai om tang kini ka district in Bengal state hi baro koi bat kum juru na kin tu ba ikna jong district ha ka selection menta ha ka mix le games bat na ai ga jing kitbok kitwiam ya kiru kum jua pakiman ra ai ka buram ya ka district ka jodi baro ko wei inter school menta nakasin ka banikong baka asyal dungi ka yolat bat pelong ya kani ka inter school first inter school basketball tournament bagi la penyat ka asyal dungi ka jing thu joka asyal dungi ka long ban kentiu biang ya kani ka jing ya kai hadin labun bun sedam bangil klamla ban pelong ya kanika inter school tournament baling au bukta mamarba malangim sedang naka inter school basketball kasyam jenjar ringi bangin yo ikipaya datif hi baka West Coast Hill district hagisnam gi banglet kadai gawe na ki district abasno tanak bah banile kai hakani ka jingile kai basketball